Saudara, konflik antara kelompok Hamas dan Israel semakin memanas. Milisi Hamas terus menembakkan roket ke arah Israel Sabtu malam waktu setempat. Tidak tinggal diam, Israel menyiapkan pasukan militernya menggunakan helikopter dan jet tempur untuk melakukan serangan ke objek vital milik milisi Hamas. Sebagai bentuk pembalasan serangan mendadak pada Sabtu waktu setempat. Militer Israel menyatakan jet tempurnya telah menghancurkan kendaraan dan perahu milik milisi Hamas. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה.